SDO civil bokojane hin pen pherang ke amai ke phapon Duarbagori constituency along EPHLC tumpen klong terona rong along 60 dola lama puthak chirok to amai kang nipon Sarupathar Mondol Committee tumpen ingdengi thom executive amai ke padupon Aprangsi Birta kilang aratu anapan kardong pajiro kardong non nili Karbi Longri Abirta kithanabang samio jang terangpi non Birta ang tonpen arju pongsina Phai kunini phai isi arni por phai hini apor alompen SDO civil bokojana long phirangkia mai ke phapatupon Bangso phirangkia mai along Anup Kumar Brahma ACS additional deputy commissioner lapen in charge bokojan sub division Bangso phirangkia mai along Dimpul Kaman EU Bogojan Sub-Division pen kapachini pona tengki electoral roll mati vutaralong amen kachithap dun delang atuma phan amen kachithap dun edg lapen komat nia bangphu ke transfer connection lapen a form fill up dun det pen amen angkeli lede atuma phan BLU atuma long check dam pen amen avider liputangti puthot amen kachithap dun thuji phansi bangso pherang kyamayalong than pachini pon Butara men ka chithap ki online pen sita mi chok lapen BLO atuma longle amen chithap dam ta mi chok puta bangso phirang kya mai long than pachini ponthu Sangti hi dipen projenterang Karbi Longri Abirta long birta nang pali jan bakhiroi moi shraddha janaisu aji 1 November 2021 ত আমাৰ বকাজান LSC draft electoral roll publish হোৱা হৈছে আৰু electoral roll যাৰ নাম আহিছে বা কোনোবাই যদি ভাবিছে কি মোৰ নাম আহা নাই সেইখিনি চেক কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ PS ৰ BLO আছে BLO সকলক লগ ধৰি আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰল ৰোলখন চাওক নাম আহিছে যদি শুদ্ধ হৈছে নাই নাম হাউস নাম্বাৰ গোটেইখিনি এবাৰ চেক কৰক সবে গৈ আৰু যদি আহা নাই নিজৰ নাম যোনবোৰ ষ্টুডেন্টস হয় এতিয়া above 18 years আৰু বা যোনবোৰ 2004 1st জানুৱাৰীৰ আগত জন্ম হৈছে তেওঁলোকে নতুনকৈ ফৰ্ম 6 ত এপ্লাই কৰিব পাৰে Form 6 ত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ ডকুমেন্টস ৰেলেভেন্ট ডকুমেন্টস যি আছে বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট হওক পান কাৰ্ড হওক ড্ৰাইভিং লাইসেন্স যদি আছে কাৰবাৰ তেওঁলোকে গৈ নিজৰ BLO বোৰক লগ ধৰিব পাৰে তেওঁলোকে গাৰুডা এপৰ থ্ৰু দি তেওঁলোকে এপ্লাই কৰি দিব পাৰে যদি হেতু নহয় আজিকালিটো সবৰে এন্ড্ৰইড ফোন আছে তো গটিকে এন্ড্ৰইড ফোনত ভোটাৰ হেল্পলাইন যোনটো এপ আছে হেতু আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি হেতু থ্ৰুলি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে যদি দেখিছে কোনোবা মানে নহয় এটো LSC কিন্তু তেওঁৰ নাম আছে তো হেতুৰ কাৰণে আপোনালোকে ক্লেইমছ এণ্ড অবজেক্টিভ উইদিন দিস মান্থ আপোনালোকে অফিস আৱাৰ্ছত আহি এপ্লাই কৰিব পাৰে বা নিজৰ BLO লগ ধৰক কৈ দিয়ক তেওঁ এটো যে নহয় তো সেইখিনিৰ আমি ইয়াতে সব ডিসপোজ কৰা হ'ব উইদিন দিস মান্থ আৰু কি কয় যদি কাৰেকশন আছে কাৰেকশনৰ কাৰণে ফৰ্ম 8 বুলি এখন ফৰ্ম আছে সেইখন ফৰ্মত আপোনালোকে নিজৰ নাম যদি ভুল আছে ডেট অফ বাৰ্থ বা যিকোনো পেৰেন্টছৰ নাম কিবা কিবি হেতুৰ কাৰণে আপোনালোকে ডকুমেন্টস দিয়ক আৰু ফৰ্ম এপ্লাই কৰক ফৰ্ম 8 হয় আৰু যদি উইদিন দা LSC আপোনালোকৰ শিফট কৰিব লাগে এটো PS ত মই ভোট নিদু মোৰ নামটো হিটু PS ত হ'ব লাগে তো হেতুৰ কাৰণে আপোনালোকে ফৰ্ম 8A বুলি এখন ফৰ্ম আছে সেইখনত এপ্লাই কৰক আৰু গাৰুডা এপৰ হেতু BLO এপ্লাই কৰিব হেতু মানে ক্যান্ডিডেটে বা এপ্লিকেন্টে নিজে এপ্লাই নকৰে হেতু আপোনালোকে NVSP যোনটো এটা পোৰ্টেল আছে হেতু লগইন কৰিও নিজে এপ্লাই কৰিব পাৰে বাকি আপোনালোকে হেতু ভোটাৰ হেল্পলাইন এপটো ইনষ্টল কৰে বহুত ইজি হয় হেতু এন্ড্ৰইড ফোনত ইনষ্টল কৰিব বা NVSP পোৰ্টেলত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰি লওক কোনটো তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে বাইদেউ কিহৰ কাৰণে 18 বছৰ হোৱাৰ হেতু কাৰণে আপোনালোকে 1st জানুৱাৰী 2004 ৰ তাৰ আগৰ যিমানবোৰ আছে তেওঁলোকে সকলো এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু কিবা আছিল Lakha ingkar retro Duarbagori constituency kaparlu EPHLC amaipu Mudong Singh Inti lapen office secretary Jonaram Terang atum patir pipongsi kedam tang prilikhai thongkebra isiarni klong terona rong asar thirup terona hemalong 60 dola puthak chirok to gameikan nipo bangso mailong rong asar penceng lok rong siara atum ta chitongdu EPHLC atum jomsi Karbi Autonomous Council along jakong long loti thirup terona rong atowar penceng lok ason kachingthor asayamu klempon puputa Duarbagori EPHLC amaipu Mudong Singh Inti pen lamcha chipipon lapen thirup terona rong doning ko rahinido laso arong pinyar nianta non parivartana sarkar atum pen thang kachingthor asayamu klempon pila towar khino penceng lok osomara tum lugacharya heb misena viputa rong asara pen laso rong arada tum nindipo Hanboka pen Robinson Kiling Karbi Longri Abirta long lapen thirup terona
Tiruk teronarong agang bura lapen na pastor lapen dak yut tum nang citong don lapen ni marli tum nang citong don an pantan li kadom pajilo penang li pan media apantan li kadom pajirilo nasi ladak nili pini nang ke humbi pen ke tekang lo bangke lada bangke mang hum mang ram pen si but ke yok don sistem si maning jasa sono nasi ning duk lo kedam tanga government atum kongres punoi BJP tum punoi seta meladak chong thai pen vote ke chohang bang Allah akam bang ke claim credit si kimi pusini li chini kang lo tale to yong si rat nang kang hon la pen arnam pen nang chi tonun pen ni tum ipis yong si government wang le pote kenang so la da tuar la pen lang la pen me la pen kelong la rat tum kelong don de ration card punon la pen old age pension penon video pension punon la pen adak school do la high school tum fancy ni tum prabjin pen ni tum government yong se kewang lo poten ni tum kelang ponji pan sisik pon iding lo takli tum la dak thiruk teron pen bangla mo pen pu alama bangke la hello nili tum number 1 na bangke la urunadoi scheme long bangke ni tum 22 house pen bangke 3 house bangke banghini bang thom ke long lo setame la job kar long bangke ni tum area pensi ni tum kam claim lo la si hala so ki claim pensi ni tum la pak kriner kep a job kar bangke ni tum bangke non bangke hem sibiru lo la son rak se aprang la non pen kisti hini lo non ta minang ajir ding lo sta pu hem si bakot thabare no velo ni tum ke ek paisa ta dakya velo ni tum han kam puta velo la pen la job kar bangke ni tum kram se volong chulai dam sila bangke ni tum job pak kriner kep a job kar bangke du ta ni tum phan ke vilulas lo thang da venelo la solam bangke nali tum long dun te pin ma ek paisa ta ni tum bangke la bang solong bangke job kar paisa po bang ni tum ke long le pin lo ha congress do hut pen non BJP सरकार ता achiti malo sitani tum ke la bang long le la bang ke nili non ekdom na tum phan waidak plus up pen sige than lo la ben ko hakhi sabu jula ka du rong sorta du ma oh long de lang hem su long dun ik ma long de hem su ta long le tang te reson kar long dun ik de ma son ka da long ila reson kar long le ente sang ki joy pen la corona vur hut kiron long dun ik ma long dun de ente job kar long anga akar mara vide long de job kar long dun man te job ka da long de te uruna doya tangkala so bang sarkar pen api long dun ma la heda thang ta vilo pension ta long dun de di long de ente nali tum la Phaikoni ni phai ICR ni sangti di pathwa klam open state along BJP Sarupathar Mondol Committee atumpen ingdeng ke thom executive amai kang nipon bang somai along ake hai lokhiram rong PSMC pen mai chepahem phu ponsi agenda teng isi pen pe dopon lo la pen honaram singnar kongchun bang SMC hin pen mai ke phalam thipi jaipon bang somai long nang ke tong tun aluhia man pen jagat sing inti local EM mate education EM yua morcha mai phu Ramesh Singnar Samson Timung social welfare chairperson Kadom Terangpi Mondol Committee mai phi Binarong Pharpi district VP Roland Kiling lapen kakrong hansepi anparta Mondol Committee lapen local committee along arpuke do anabang phubang phetumta bang somai long nang chitong dun si RDP dun bang somai along arong local committee along arpuge do tum report chipi don rentisi kewangji arni komada rong kupi ko sona kam ki claim jima pu pen chenglok penang an RD do jodalam theche than chimum ponsi bang somai misen pen pachun pon sangti di pen project terang Karbi Longri Abirta long birta nang pali Akai Budi Chetri BDC chairman mate kini amai observer alang ni pantame Karbi lakandu pura nasi long alang ni pantame yang district committee alang ni pantame Karbi pu kan Karbi kini lakandu pura akai Samson Timung Mondor Kisan Morcha lakandu pura akai Bakuram Timung Maifu Mondor ST Morcha Kadom de lakandu pura akai Hardison Teron Maifu Mondor Minority Morcha alang ni pantame Kuweta dan Karbi kini lakan Morcha
Ini assalamualaikum. Longri Farm, President Level Secretary, datang lo, Local Committee, Amepu, Terjumpan, datang lo, Kesinggung, Mele yang mau ikut konflik lo. Kalau soal bangke, Pinya Abirta laan si kang ton chalo kaduka vi phanta kardong.